Nagagi shiraga laiba akhoi gi brothers singi manak maitei gi shikraba akhoi gi ichil naw miyam gi manakta aina mobda leba kanda home minister gumadi lakpo hoye adubu present chief minister si lakpashi ai gi meet na di thengna thi adubu thadau kuki do moina thadau ne haba kuki do aduna sizada ukhalakpa madam dadi chief minister masamak chatpane adu mo shibana teba. Suspended operation must be abrogated immediately. Kuki National Front must be declared as terrorist organization. Nemcha Kipgan, Deputy Chief Minister of Manipur, must be resigned on moral ground because her husband is the chief of Kuki National Front. KNF team is the main culprit for killing our innocent people. State ki force na nong may pirasu power order pi de na karim ta tawdana lay higadaw pa force mayam duna ni ngasi koi thana ka tingi sing sing. Brought in plastic bag and they were in genuine smoke till now. For that, we have been demanding that justice must be brought and those perpetrators, those culprits must be booked immediately and punished according to the law. Not only that, those people who were killed in Tupul, PM Kasom, not only that, our village volunteers who were arrested by the police, not only that, there are more than 30 mighty missing still now. Because of, for that, we have been demanding justice to book the culprit and bring justice. Because of that, we have organized this joint mass and cease protest by the indigenous people of Manipur here in Ima Market. We have demanded suspended operation must be abrogated immediately. Not only that, Kuki National Front must be declared as terrorist organization. Not only that, Nemcha Kipgan, Deputy Chief Minister of Manipur, must be resigned on moral ground because her husband is the chief of Kuki National Front. Her husband team, KNF team, is the main culprit for killing our innocent people. Till now, those involved, those violent by women, villages and those others who were involved in kidnapping, were not, till now they were not arrested, they were not booked. We have been demanding that if justice is not delivered immediately, peace will not come in Manipur. Because of that, we indigenous people are here to bring immediate justice to our people. And we are gathered here to show our unity that we are peace-loving people, we want justice. And for that, we are here gathering to show our solidarity to the bereaved family also. Thank you. Parzasu handak akhoi na imit tagi ipi tadana cha kaina riba mapuroi ba kaina riba mayam singji ki yenga kanda aseng ba khara de akhoi to ban ko akhoi upai le jadra ba imai bel sing na pam si achum bo ko pio justice ai ba du ko pio hai ba ne khoi nai se boi ga khoi ga lamba tong na ra ga du ada ge hai ba ko tem ta leite yerung ga nung ga kaung na ngam ba na te pien da ba kholau se ta bi hai ba ne khoi nai si achum ba du ko pio hai ba ne state ki force na nong mai pai ra su power order pi de na karim ta tawdana lay higadaw pa force mayam duna ni ngasi koi thana ka tingi sing sing aduga chingdadi kanamta ri da thabani aduna ekoi na miat pane na takchar ba mi sing do phabiu atuba matam de justice puthopiu manipur ki tangdu lai ta ba in ta pa se porat piu aduga masida in ta pa por pa haiba matam sida su down dong de su se pula chu chandra ga di su se lo thok te ge manipur ki lan lo hai ba phang se ai tham se Masi July ki date 7 Tuesday numit Khurambam Kekhel Ima Gapulaga akhoi Naga People Union Imphal FNCC Inba Core Committee on Relief and Rehabilitation adudagi Ima Gimera akhoi myamna pulaga huzik na shishi Ima Kekhel sida sitting protest ama pangthok jabani pangthok jaba matam asida lamdam maikei puting dagi akhoi Naga amasung maitei adudi maitei bangal gi Ima sing adu ichin inaw sing sumayam lapi aduga akhoi na ngasi asi gi sit-in protest phamba gi pandam di atopa thoidopa haibabu same issue budi boye aduga ngasi gi different issue ama yaw basina akhoi gi khunga ba village volunteer sing
ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯀꯃꯤꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯗꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ CBIꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯗ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯐꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯠ-ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯁꯤ ꯐꯝꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯦꯟ ꯏꯁꯨꯗ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 6 ꯅꯒ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯐꯪꯈꯤꯗꯕ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯕꯣꯗꯤ ꯐꯥꯎ ꯐꯪꯈꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯖꯁꯇꯤꯁꯁꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯁꯇꯤꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯅꯁꯨ ꯅꯤꯌꯦ ꯅꯥꯒꯥꯅꯁꯨ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠꯂꯤ ꯅꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯕꯠ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯅ ꯋꯥꯟ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯏꯅ ngasi justice ni bani moi gi damakta aduga hojiki men oina aina ngasai haizaki bidu ngasi gi akhoi gi village volunteer singbu phaba khotpase ngasi gi protest sing sina aroi bana taba sisidi akhoi mi kanana kanabu akhoi kyamu kadai digi nu sinaribra haibadu uthoke haina ngasi gi sitting protest asidi pangthok chabani haina ai haizani akhoi na dum tabada ko maybe subject to correction akhoi gi special section ama kauraga village guard chi gi matang se special section kauraga akhoi gi MLS na shigi di lariba akhoi gi MLA hu gi parliament de phami bam yam sina warep lobi bangam me ba ashidi bill pass tawba tawdabdu di akhoi gi MLA gi khunda leibne na special section ashi moina yargadi lobishno ai nung sai su haija khrabdu ne akhoi gi just ashidi starting ni voice one voice si da kana kana akhoi gi damak stand tawbra haina yengningai gi tawbni adu bunga si stand tawba myam si uraga harau je aduni na special section chi di yarim khai di vote pudi kuidre adu oraga so tau ningai haiba dare ko man oina akhoi gi village volunteer singi moi bu khut phari ba kholi ba khuding mak se ashi pha da ningai gi damakta moi bu khut than da ningai aduga moi ngonda governor amana commitment pi khibdo ngak ningai adu gi damakta special session chi yariba bang khai di khobana di phagani haina khale fazana hairingai si da ko yam siba matam da government akhoi micham singi thawai se leitaba aduga central force singdi moina yam na nushina nga khanba kuki singdo central force sing nga panena amuka moi gi damakta condemn tawdraga di moi kuki da amuka nga piraroi hena khanba gi damakta condemn tawbane hena ekhoi khalle ashigi example ama pio hairadi naga gi shiraga leiba akhoi gi brother singi mana maitei gi shikraba akhoi gi ichil daw miyam gi manakta chief minister hoi aina khanbada former di hana amrak chakhibadi hui ko aduga present chief minister shi aina mobda leba kanda home minister gumadi lakpa hoye adugo present chief minister shi lakpa shi aigi meet na di thengna dri adugo thado kuki do moina thado ne haba kuki do aduna sizada ukhalakpa madam dadi chief minister masamak chatpane adu mo shibana teba adunina leibiriba noi media gi mi sin se hena khangam gani habdi life ki value shi ekhoi ga moi gi shi khra khetna khre adugo moi sina mi yam da bagi moi gi na value hembra akhoi naga ga maitai na mi yam bagi value leitabra hena khan khre adugo what matam dadi hairiba tampak ta leba politician sing se what matam dadi tampak ta leba maitai amasung nagas na happadobani kuki gi constituency da leba sing nadi vote to hapoi hena ai haizani koigi chingkhong chingya da leiba naga maitei loimak laaga ngasi Imphal mayaisda sit-in protest ama sijabani masi anambana mama myam gi matam amada koigi nupi lan haibagi poto madugi matam yaure haibagi wakhalda koina phambani maramdi ngasi bauta ima ibel na khutta maira paidana human change semdana aduragi sit-in protest mai ke phamdana akoina haijabadi ima ibel na haijab se atai kemta natiba akoigi tawhiba thokiba mayam gi justice pibiyo haibaneba achumba pibiyo achumba phirem le piyo mito miran chana ngasi landaraktana akoi se leiribe indigenous oiba koi mya se leibam chaba mama ta khangre ni makak takla mi mang khaga thiba khangre akoi gi maitai gi sumi 32 mangi ba adu su thiba phangri ba adu mathakte handak ta tonglaw bida mu mi gi tummi ngai da mu bom bo kha hale sumba myam ma thoya koi se leibam khangre akoi bu sarkar se leitrabra haidana mai ke myam da tawba ya ba tawna reba adu bu tagadaba sarkar sina suta tasanadana leireba tasanadana leirabanina ngasidi imaibel leiriba akoigi 12 December da pungi ba imaibel
ꯃꯃꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯣ ꯌꯧꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯐꯝꯖꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯝꯇ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯥꯂꯤ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯨꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩꯗꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯨꯡ 10ꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯂꯥꯎꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯗꯤꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯈꯟꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ngasi media da tholakna emotional da sumaina hakibni naga taruk to harappa mi tudana ngasi bok action am ta lode ba ngasi body do mof ta lei ba mayam ama hasin protest pham ni bana da gi adu ba khoi sibu kari gi no hoina suyam da mirai bi se akhoi sibu kai lam dai akoro adu ni habi ro ba sarkana akhoi na ne mi to miran chani ma param dai lakpani business mi am sina lai ni ba mi to miran cha sina mani pusi pan ga dam ni ase me lai ayam ta biro ela si chanar halu haire madu su taude karim ta tore census haide dum thijan ni haire adu tadi akhoi lai ni ba state sarkar se hari ba kuki militant kuki da support tori ba mokhoi gi ne lam ne na ta thok biro mokhoi di bangladesh ta lakpani china ta lakpani business man moi di na asing writing da ba piro lai thaim ta na se temal le ba sidi lai ba ki lo du kai sa khake ba len gi mathau ta se kana no state ki subject na tro ngasi mai phongmong chaba matam sida house ta changdana cabinet moi gi special session na monsoon session ma kaudana hai ri paisa sing gi taklif moi ri ba justice fangdi ba su na problem ora ka tawi ne di koi masin di law nei ne opposition ruling game law nei ba law ka da step ti moi ka gi house ta opposition ruling kem ta kaina bale tina law ya da bro house ke do labno hoji su hoji sida lai bwani moi hoji tawrong ani mai da chalaga mai gi baina sang sangare mandi sare ya dure gi phau ta no chai da ya de ha chai da ya de na mla sune mla na harakani moi gi response lai de na kari gi lai ta ba moi manga nga si cabinet na phamali do makhoi makhong na so bai ne se sarkar se moi na yadre ha ba matam automatically makom tu jaga da ne aduna madu gumba yam tawi aduna ngasi gi siden de protest se phambani ngasi de pham da ngari da na upai len cha kani hawala kani ha ba se moi gyan ta biro ha ba to ngasi gi pausen se thamjani